media and documentation project na pastor episode iga boldiwin tuni pa na hai iselai ko mahen pastor pau reverend lalro piang haunar akitungin kasi patitan nga ngaitin reverend lalro piang haunar si isay hil nom ten lalro ping na ping kite ha PIENG kite ha ma ki shoot page yumin kaga ki khel lonjo ordain mi ho na aminu hi ordain ke bola hen ezi pa aminu hi su dit page diu pa cho kaga de na ga sei do hen ama sa pen pastor pan tu seminary training hilo le theological ho course ho lai lai na simham EPP degree ho EPP ho ki chu nan nei ham boni nei sei pe le ki pa mente mas peden phat pha phalo pi ta hen adam nei pe wa ha chunong pa pathen cha thang wen chule media and documentation team ho chunga hitobanga phat pha ni ya SMP wa kathil bol ho ka tawn ho hilowa hila thil tamta gam kai sunga ho het na dinga phu do the thedinga phat pha ni pi chi in jong ka ki pa na ka phung in hi kamin chu nei ga sei chet pi tan ka ki pa en hi chi kamin neu cha ka sei do no min mi ei mi te la phat sot ta ki chen ta wang hin ei pau ka tho wang hin ei mi te hen kamin hi should do pi thilo na mun tam ta on ji a cha nang man jong ta cha reality sini het pi je ni ga sei chet pi hin ka ki pa en hi chi bana he isu hil ta lo ding cha kinep na sang pen hin kamin chu ga heta vin reverend lalo piang haunar hin hi chi masan ka family background neu cha ka sei do no men ke hi lalo piang haunar ki ti chu ei ho songmo presbytery sunga he I tilam sanga ko na hunglu tham tiang chu mitam ta hin dat mo na hilowa hile da gia saw ni diu ka ta sanen ahi wang keima he tua reverend paranga 1921 kuma ama he misapuya halna a chu Mizoram revival a chu halna no min icha ko na chu ama he le khachik wang hilowa ami wang chu apathin hen na zal le ata sahat na ahat na ji a chu ichei ho gam lama hung ko na pathin thu ho seya ta chu muntin gamtina he gamachuna ichia ko na chu Songbong Presbytery phat so ta amanjong ordination kila 1940 kuma chu cha ko na chu ama atu son thum chan na chu ka hin hi ti pa chu ka sei do no ki pa me thu sim lu yo ne cha ga sei tha ki ji lo le kham tha ten ki sumil ji no min na chilai cho reverend pastor pu background story ga he no hin tun seminary degree ho chung changa na yo te tu hin theological journey hi 2014 asin kan panin ichima sanga 2012 achan Haflong Government College hin BA kan simin hi cha hin pathin lungsin azalin lekhathim ka hi lo bang chen ha ke ball ham na chen second class in kan pasin hichi tulai khanga adinga chimi macha hi ong chilai khanga adinga chen ki paum ta ka sen jo phan in 2013 chen Haflong Government College ma in PG Master in Political Science kan simin kumni ahin course kum khat ka sim jo chen simzom thei talawin hi che ko na he pathin na to na dinga leng ka ma ko na hi keima chen hat ji chen hi che keima jong ka lek sim jang lai chung na in 2014 hin Shirampur College Kolkata hin BD kan simin 2014 to 2018 hin chan he kan jovin hi che ka hun zo chen ken jong hi che ka sim mo MA pa cha distant courses kan bol kinin pathinin zalin jong sa kanalo singin hi zo phan chen hobung het pi na en leikul Presbyterian Church en leikul hobung het pi na le ama ho som na zal chen church music kiti hi ho tu la ya khang tha te la thil kho ta hoin sunga ki man sa na church music ho sa sam na ta khat ka het ji chen hobungin ei phal pi ji chen aizol la mystic school khon kenong training ka la en 2018 sung senjong sa khung zoben pathin lungsian zalen chizo bachan 2019 hen Presbyterian Church Jatinga Kachar Hill Strap Chin no hen pro pastor appointments kana kila ichachin kum thum sung na khuzo gam kai sung hen kana tongen ichakum sung kum thum ka to zo bachan 2022 hin ta ichachin Presbyterian Church sung pizang
ngahin ordination ka church tribe sinot noin kana kila ni ti pang cha se do no men chibana chen ka theological journey cha chen ki chai hi la yan 2023 ung hi a hele hobung chen en le kul hobung khon ken long kasim be nom na further study ka che be nom na ka apelu den hobung lam kai ho chen ngai lut na le lung sit na chule presbytery a ngai cha na cho anei ji wa chen ma ho yong chen de sa na la phat sa ne pe ben ke jong Aizawl Theological College in entrance exam kana pen pathin lung se na khung zovin 2025 March achan History of Christianity department MTH department achan kana zovin hi chu first class a chu kin zo hi ti pa chu hi chan chu ka theological journey ka se do thile ki pa men te ki pa me iga za ta bang men pastor ko chu education langsanga theological han lang teng le a hoi lang jong le sim thai jan na simen e ho sunga cho MTH hoi ke yang zo thei pastor tha ga ne yong ki paum ta hen yong cho mai mai ga zo ha ma zo ong lo ga first class a hoi ke ya in zo he ke ma ta nong ka ki pa pi ti cho ka ga sei do no me ai la pastor pu probation kum le ordination kum ho chu iga za ta vin tun ama sa penen tua ama ministry tua hi ama han bolsol gam kai apu penen iche agam kai chungchanga khoi zat mam lo le mi zat o ham lo gam kai thusim la gam kai sunga ga he to theiding melchi theiding thil om le ga sei pi le ki pa men te ki pa me gam kai sunga hen melchi thei tamta thil hi anum tan ijenem ti a le songbong presbytery hi ga vena hele presbytery lui ta hen hi che sunga chu bolsol gam kai he amasaloita ahi kiti yong la kisei hi lo ding hen bo sol gam kai hen tu hen hobung kholi omen mi hiam dong he atam loi songbong presbytery hen tu chana ding hen atam pen bo sol he gam kai hong hi ding hen icha bo sol gam kai hen hobung mi total population he accurate ones ka sei thi pot approximately sangni hing ding hi tan pathianin pha sa waตัวคุมสังทางคิดเห็นลังจุบิลีหัวคิมังโจแลนคุมตั้มหงเชลสังนี่องค์หงเชลลอยดิวเฮียที่องค์สกัดเสียดโนมินเตียงอาเฮียแหละโบโซลกำไกเฮียคุมสมสกีลำจ้ะอันนี้ตานฮิเช่คุมสมสกีจุงอาเฮียเมลชีเททิลตั้มตาอนุมินกาเมลชีเทขัดนาจ้ะโบโซลกำไกเห็นไดมอนด์จุบิลีหัวอย่างนี้คิมังไตสุเลสินอตสุงาassembly หัวจันจีง่ายของโปรแกรมตั้มตาจอยคบปีหัวคอนเฟอเรนซ์หัวฮิโลเล็กทิลตั้มตาโปรเจกต์เซมินาร์หัวทิลตั้มตาเฮบอลนันบูโซลกัมไกเห็นนักมังจีนสุเลอบีตั้มตาบูโซลกัมไกเห็นตัวเห็นโปรเจกต์ขนมกินเองฮิเช่โปรเจกต์ฮีกัมท่ามิชชั่นลำปังเห็นนาลาบอสติคนฮินดูไลเห็นโปรเจกต์ขัดกินเองที่เชื่อมิชชั่นบูทเบ็ดกอลเลนุยาไม่เห็นปะทีลุงเชนจาเลนพาจนกิโตโจเห็นhobunga ta san tha ga la ludong he om sing tu kum sunga yong chen hobunga ta san tha khat nandalal ti khat nepal ho la lu ne me ti yong se pathin lo bin la phon do he ki pa me chule gam kai sunga hen thiltam ta anumin hobung masa hobung upa milui tam ta jong anumin ache do sa jong min gam kai songbong presbytery sunga dinga he ga be jiti nga he le mi tam ta hen tu ni phana jubilee ki man adinga tu ni interview ho he ka senior ho hi lo wa he le ho hen ga sei thi hen lang he le ka dei na khan amin aje chu ke hi 2000 ka sei mga chu 25 a kong sim zuwa 25 tu kum sung he ga ki po sa le gam kai chung chang hi thil tam ta sei ding om ho he ading banga ka phone do thelo ading banga ka sei do thelo hi po na jong kanin aje chu gam kai sunga thil tam ta anum ho mi lui ho hen tun hen phong do thelo ka tin na jong min hi bang phat chi sa hi lo wale mi tam ta hon mol in lem so ho chu ko ki the jong hi ta pon ke man ki chan ho chu ke ma gam kai ka pon sunga ka sei do thele in te ki pa me gam kai pota be na je a chu agam kai chung chang thu dol kum khat kum ni ma sang ho je ngong chu ga he chet lo tam ta min tin i cho je a chu ga sei thei he tam ta lo ding en hi jong le gam kai lui pe ni po a chu thu sim he thei ho wang ten tam ta sei thei in te ti chu
pastor pu ako na iga zao hin tua bana iga do no mo jo gam kai sung vil na le gam kai sunga na to na he I tabang ha sat na le anok na I tabang umam si pa he ga sei pi law gi pa mente ichi question hi ga gela hila gam kai vil na sunga anop le ha sat na kiti he pathin kin bol ni him ma he ga kal sunga he le iti ti ding ham ha sat le anop na hi chi kop jin hian ha sawa le yong ti the hi pon ano me yong ti the hi pon thil ki son jing hin ko bang a hian iti ti ding ham ei ho ni mimal hin ko ba nop ni omen ha san ni me ti bang hen bol sol gam kaya kaiman tu sana ka experience ga tinga hil ta do na mo ya ki pia hile yo cha kenang aha san no wal bang ka tunom pon hi bang nitina hilo le pastoral visit ho aga chi tiang le I to bang boin ho ki tu ji am cho chne cha ka se do no min amasa ka se do nom cho bol sol gam kai he tu a he highway ki sim pet hi je han lampi na samong mo nga tua transportation he lifeline kat hi ta je han nam nasata gari li na chi ji a he gam gari lampi ha sata hin gari tam ta vel tam ta o ding truck zathum zali ham chi jing nai hen hi cha hi lampi ho he traffic jam jing ye atenga lampi sim tu highway ki sim pet hi je ongoing process hi je chi jing thailo bai na chi jong le tu kum sung le ayong he ke man bai nga ka chi ji hen vel nga to bang he highway he kenong ka zu hi tan ka gam kai sunga he lampi ho jong he tu chana ding ha thil I chan ham nga ha sa ta hen cho to bang he I ti ding ham transport hilo chi le wa le na ha sa na ka tu ho cho hung hen chu ti nga he le ka gam kai sunga ki pam tin mong on kho ki ti hen ama ho gam khu yong hi ga vil ti nga le phat se wang chu ka ti pon tu ai ho asam pia June July August guzu hat lai te hele zatinga river ko pel te ngain josa sathum thali sung ko achunglam ho ki ve atinga hi pastoral visit ho ki CMG hen chi pa cho ni ko cho ha saten ten hi lo le thina ho hong tuna hi lo ba le thil tam ta emergency ki so hong tun tinga hi le chon mun piang chele chu lai ho gu hat lai tinga chi fu thil has mo ni ma changa ki pel zo lo I po ji hong ma changa ki dom zo lo so I ki thu pi ding hi lo I guide ding ho so thil tam tam jin cho I chan hama ha san na ka phon do the hen lang anom hi ga se kina he le alam pi ha chana I sun hi anom me ki pa ka se do anom men pathin kin bol na chan ikigo na ha sat chana chi ga sun tianga le man relief hi lo al sagaul ma hingal som na akini be ham hi lo wa hi le phathei ho ki changen eima ki sim tha na ki til kho ne pa ha akini ji ti pa he ka se do no ma ichu ke man phachom cha ke experience nga ha sat na le anup na ka se do the le inte ki pa me pastor pu sei ju ga zawet ha sat chana ga pal gal kai teng jo le ta sayong ki pa in tagaw yung ki pa ti pa cha chom lang ai ga mu do te pastor na to e thil bai lo a hen lampi ho jing long hi teng le mental pressure EPP cho ti lo je nga e wala thin hang ga mi je a gam chot no he thil ha sa ta na to ji he plan ki bol pa ha ji min na plan lo wa thi na man na ji ham e lo le kining lo wa che ding ho di bang cho thil ha sa ta kha dong ni ja hi tu na ba na pastor pan office mo ko na ana tu kha o ega sei pe le ki pa mente office mo po ni ga ti a hele 2022 ordination ka hin kum khat le kana to man hian pastor na cha ichu chimasang je basen ka ordination appointment pro pastor ka phadong ka sinon pro pastor hi chan hama chu supervisor nung kisi hi ji hen mo po na lien ba he chunga iking pi ji pon hi cha chun ka gam kai ma sa pen cha na kho zo gam kai hen na kho zo gam kai chun keima chan cha ama hoyam hin tukum 2025 26 hong thong den hen ama hon jong gam kai go
golden jubilee man diu hen ichi phat sung chun keima nong ka to sung chun ma hon nong gam kai golden jubilee adi chun secretary nei na koi ven keima hi chi pir sing chu phat chan keima fundraise ho hen thil tang dang hon ka bol thein chan house kan bolen ichi zo chun ordination kong kila 22 a kong kila he le kum khat ho kan tongin ichong chun na khuzuwa kom na lain 23 hung hi a he le 2023 le 22 ki ka hung hi a hel songbong presbyterian tua golden jubilee ki mang ding pa hen golden jubilee secretary asan nei na koi ven ke yong cha kamin no men ken nong committee thum be host kan ve kolman nahi ba phat gam thlan ji na jan chen ka to ho che thil tam ta ka tong man pon committee conduct le program arrangement ho che hi jengan pathian phat sa nazal ti ding ham je chen thil hong ke ta to in 2023 a ke ma jong ka po do a hele choji se ka mo pon zo se local church lang gam kaya hen lang sinol lama ko na hong se e kila do pin tua ka mo pon na se pen theta cho gam kai sunga pastoral ministry a kho zo se vet kol hi jeng in tu ta di danga he chule sinot sunga hen theological education committees a hen mo pon na kanin ichu tu chana he ni ka mo pu na kanei ho cha ga sei do the hi jing ni ki pa me gam kaya chu na kho zo gam kai provision hi bet na teng le tu a gam kai in church bol sol teng le sinot na dinga theological education za chu mo pu na tu in pastor pa MTA chen chai zo be ben pha nong che chen ten pathian lenga ma dingen panmun phata ta yong hin to sa panmun len ta mo pu nong hin pe pe ding cho ikinep naw hin pastor na to na hello pastoral ministry a he na experience sat na le anop na achom lang ani ga sei video ham pastoral na ka to sunga ministry sunga hi experience ga ti zong sin ne sei ta ben to bang amnop na ha san na chong so experience ka hi jengan pathian kin to na hi experience ka ti ke man tua hi theological kana simla ya hilo theological institution na kana umla ya ke man theoretical hilo le athua kana gial pa le kana het pa cho to tua ground reality hi so mo ka sen experience ka ani ha aje se thil ka gel tam ta yong ka bol theilu aumen ahilo wa hilo pastoral na khana chi ato ahile limitation akinian ichot ding pha chan ki chu e umin isei ding chan umin e jurisdiction tight te a e hon mi pite nong head diu khat chu PCI Presbyterian Church of India sunga he constitution risita ki pom hi je chun thil zo se unconstitutional be ya thil ki bol hi je chun Hisha experience nei dinga chun experience ong chu hichilai sunga chu experience nei nga ti pai ka sei do no into ni pa na ijenem ti ha le to chu free hen ki nei lo hen I hobung sung hen lang hiong le presbytery sung hiong le e ho chun hobung pa nong lam kai na len ta nen hichola ya ka experience I chan hama ringa chu keiman azo zain wang tu hen ka sei the pon ai wang thil tam ta ka experience hi pastoral na pathian kin na to na tinga hen ha san ni yong ding hen gen the ni yong ding hen ahilo wa hele nupsa ni hen lang hobung ho hen lang hilo le achapang ho hen lang ate alien to yong chi khom sing the na ding pa experience nei chi a nei ngai pe na ka nei ka ngai chat pa chi pa experience a kho na pa he ka hin experience ni ki pau me tun next question ga che weten pha tung dinga presbytery khan to na ding I masot na diwa I tabang vision as a pastor IP gel dan thumop na ga nei ga sei pi thei diu ham ki pau me question kho ta hen pastor ka da ki do dinga che vision nei hi thupien presbytery lamkai lui hon jong na satin vision len ta na nei ven to yong he gam kai sunga yong hi project na tam ta kenin manja project ho kenin ahiro wale gam kai sunga tua keima gam kai sunga yong hi presbytery hen rubber plantation akenin atenga hele kuba ho kubale akenin atengle local church tam ta yong hen plantation gam ho kenin
hi cho thil tamta akinen hi hi cho zo se hi vision kinesia thil ki bol khat che hin hi che thil om zo se wang ke man tua hinga sei do ding pa sang asan ke man ka vision khat tua ai ho sung presbytery han inane di wa ka tup la ka dei pen ta thil khat men nangman ni tin gial ding ham bang che zo ting hong na sei the hin tua ka chang tribe sinot sunga he jatam ta ga sei dinga chu isopi nagate amin mar ho amin ahiloba hele midang tamta yong min ama ho yong hin thil tamta project ana chepi chu education lam he chepi tua songbong presbytery hin school ham khat e hon presbytery min hin ga vet do the ahilowa hele ga siam do the tam ga kini hin lang le ti pa ke man ka vision ka gel tua as a pastor e phat hung dinga ka ngai chat pen ta hilo lekin ka dei le ka tup doi pen ta chu school nei ding hi izenem kil hi school a kona chu e hon tam ta thil tam ta future a chu student ho hi a hilo lin ko tam ta jong mimal tam ta employee yong bol thei ating lai hol e hong ki to del thei chule chia kona chu e pastor ho en lang salo ho hi long na thil tam ta ho he ga ki bol lo thei dam ti pa he lum yang ngai chu na kan ni ki pau me chi school la needing ti vision pastor pan ega sei pe we amun muna agin anaging sausan kanaza sausabin ti lo ze nga jong tu ai pastor pau in nga sei ki de pathen ni farmao e som pe un den e pui men den ni khat e che ki bol do te dio ni khat yong hi lo tu nai cha i bol do yeng thei dio pathen pui hoi nai chan na divin presbytery te tauna na panutin azo na pen pastor pan ahung thungning golden jubilee message dinga presbytery mi te pi message hello greetings aga thot nom le ega sei pe lo ki pa mente kum sang ni le som ni le gu golden jubilee ga man yu pathen pui na zal hen zo ra se bung chen phat chi so tam ta gel do ding en omen ei ma khang sen ki mo zo hi yong le pastor che ma so ho bung lam kai che ma so le khasut ho hi lo le ma ho akuna thil sei ho thu ho ga gela hele tu to bang den mona he wang pha ke ma mi mal ta kisan khat omen pastor khat ga hi atu a golden jubilee chan ga hlun thei ding ho he ka vena hi le pathin thil lo pi ta ei bol pe jeven hi che ni golden jubilee hi che opportunity ei ho dam lai sunga ya mu he mi wang pha pen hi beti hi ka sei do no men hi che chun tu ni pha na ke jong ka wang pen tu ni pha na nang ma jong golden jubilee tu a media le documentation an iga ki mu to wa hi cho zo se pathin ni nei ho nga thil pha thil lo pi ta i bol do pi hen chong le mi pi tam ta jong hen kum hung thung ding golden jubilee a he pathinin hin dam nei pi wa phat pha nei wa le hi che jubilee he ei ma ta sa gol nup na kisu lim na jing hilowa ta sa le saga wa hal do na mo mong ni ya pathinin hi che jubilee he ei ho nga i bola gun ham ta sa azlen na khat zong hin atenga le che ta sa le saga wa i ho izalen na ni ho a hi lo the ding hen mi pi te zong ta sa le saga wa ho bung tin na samo mo ai ki god diu he ka de na sang ta ka phon do no min hi ki pau me pastor pa jubilee message to move in ahung hlung ding golden jubilee presbytery ni man dio he ta sa le saga wa na samong monga ki go no ai gal do dio ti cho pastor pa ko na ga za hen tun bolsol gam kai in church reverend lalro piang haunar to holim na chu chan chu hintin ka ki pa he ka ki pa